dinalaho manutur-nuturi saulat nai bauliate ma dihita namaramarangi lasong sorima nang dihamu buru nami jonok hamu dilabung nami molotung adong anona yakana nang sioba sotta unang sona lulu hami mauliate ma horas ma jalagabe dihita salutan. Jadi songonima Raja Nami tulang Raja Siregar Nauli manggur mengados de tahinami sada nang hatanami partikenon bahasa tamima tu raja mulai teh manggur adung naking ngahurang dia panggorau ku unang gawe adung anu nakana humuran dulu ton pau taruh gitu pau gitu tadi tahu lahi ngahurang di ngata pauli dihamu orang ni doa sahutan nami asal udur kita di julon orang mangadobi kita di pamurun nami ngabang radi kamu ke doa sahutan nami adong lison doa sahutan mau lihat tema di Tuhatta amang guru do songoni amu pamurun nami seluruh nama kamu Raja Kutapea naro mata potok kami tu bagas nami namarapang namarjualon molope songo di aula di gereja sikat di bagas nami mau natong amang guru bujalo kami marhite horas to gabi nami to muda saluna horom ni amang guru nakaning nunga dapar sauliho marhitehon siang hamorawan niamat tarebata maridahan nalas dohot marlopat juhud songoni nang minum ay si tiyo asi marohan itu hatta tong bisa hapam may itu sa luhuk perdaging otta makoron kasehaton asa buhi hita maulahon tujulan dari onak kana hobar tulo otta di madito isido gaddi na isido gaddola di sido dahina di sido tabuna sirana tasak doh asopna amang buru bakko narwi sa jolon inanggang doa sa dinungdung jolon nyalang gotong asa disukut nama nukum mahami amang buru dia malaka nama dia monok na dia mahatana dia maninong na takas ma amang buru magbobo mau lihat ma tutu tulang Raja Bulon Raja Siregar nungatung marlabok usu tutu rohanami raja nami ia dung marpanak kasih matutu datulang di situ ni danma lihatan di sipanganon naung tahabos soroni hidup rajai mahap marlepat juhud sabu nang uas ni rajai minumai sikio-kio alai itu tulang jumulung kami madok mauliate dua dopan dia mata nomor 2 di Batak takas subak kilalau kami asidot holong di rohangat ton namang iring-iring kita selalu nah mangaramoti ulot tak sadarion kipas do yak kada tulang nami do nak tulang nami udah botok kami suam soniak ton kami pangurun guna kipas do dinamat dapot ton ido tutu tulang bak ido yang go hita siak kajol mal say jolo nang dena asa ninumnum say jolo pinangat dena asa sinukun ia naman ko matutu datulangi taringot dihidan masak dot lepan datawi pinatahon na raja nami panggabi parhorasodo sidok bodi mahami tulang mau lihat tema di Tuhatta mau lihat tema dia mau amang boro nami buah ni si panganom masak panggabi parhorasat do tapar sauliho mayatong dohono masong ni do ni na tua asa bago na marhal to mana tu di rubian oras mahami atong namangaton tuganda nama dia mau amang boro nami sa luhut namang alean amang boro martapo inna bulung si hupi mardaka bulung di temban marakuk dotong amang boro dahuli mardong ado na dinggat siap kuna songon naudul sidongan na songon na mardalan asa takas mau jukur buat takas ujuak kola takas masa luhut mah amang boro nami maduma
takasan manang mamora takas di panggabia parhorasan takas ma amang boru marbuah-buah mau lihat tema tulang na burju doon na tulang namin na ulibasa iya dong marpanakasi matutu rajai di situ ni partording di ulauta sadarion mapetutu raja nami takas matutu hami marbuah-buah tulang na burju doon na tulang namin na ulibasa udah doon tonani na oputta si jolo-jolo tu baru namadok bola magodang tinabay na hau bulu godang dengan mayaton bayanon hite-hite bola dung magodang aton yanakton dengan may pangolihonon magodang nang yanak boru dengan mayaton pahutao papartu siyaton raja nami nung gabe magodang yanakon nami iman na margoa Donald Jonggi Hutapea dinang magodang aton yanakon nami or raja nami disadatiki dinalau ibana mardalani tuhutani datulang tuhutani rajai bagas ni datulang dohot na tulang nami las pajupang bohi doton yanakon nami or raja nami ima dohot boru ni rajai boru ni datulang nami namargoar Silvia Esther Marsaulina Boru Siregar dina pajupang bohiaton yanakon nami dohot boru ni rajai tubuh ma holong ni yanakon nami maradukon pariban nai ima boru ni datulang nami dina tubuton holong ni yanakon nami raja nami dung 3 hari pajupang laus dibarani hon yanakon nami omma madokon katana holong na dibagas na rohanay itu boru ni tulang nai los taruli doton los ido raja nami adu ni yanakon nami tuhami yakka natorasna Roma yanakon nami on mangadu-aduon bapa oma bapa tua bapa udah nunga pituliliku pawali jubiakku nunga uli dipiku ay di jakko buru ni raja ido kataku los ido raja nami nanay tarias soron nami di barpungat di dikyon asa urang benian yakka hatani na poso nanay si begiota alay naktok manian gabi tuhita yakka na tua-tuami atau tulang na berjo partording ni parpungat di bagasat tikyon na batua hatama tulang sidok boti mahami mau lihat ma amang boru malapu pusu kami saluhuk na orang ni hula-hula muna upege barita siap ko di panggabean parhorasan na pinasahat niya mo amang boru nami amang boru dohonom matong soni dok ni na tua-tua nung bapitu tilili ni boru nami bawalu jugian na nung namalasiroha betok kami ay nung ngadong be nanay tunangan na manang pasangan alay amang boru asa marpanak kasih juga kami jotong tu boru nami alay idokok kamu nakit boru nami namargoar Silvi memang adong dogo boru nami Silvi boru rega asa tong jauh tak kasih kami dia mau boru nami tak kasih kamu jo main muna anggi muna boha toholo naong merdeka kata main muna pariba munaon dohot anaknya mang boruna Donald Jonggi Hutapea penasati kita mau boru nami boleh tembak di hamuna hula-hula nami raja-raja Siregar nunga husukuk kami main nami nunga tohonin na raja nami boleh tema dia mau boru nami jadi songoni manihita na bardonga tubuh nunga tekas tapi hutihun naking buah lasiroha aku ni panggabia parhurasa siya namang borutta jalan nunga tatakasi borutta marhitehon pamorota nunga apala toholo na ni pinasahan niya mang borutta
dia palatikyon naung majalo parbugason Boruta siang anaknya Mang Boruta namarguar Donald Jonggi Hutapea mempartisipi ng ibang Indonesia na kini asa taulokon molulus rohat tado tahita partikyanon ma nanay patoponin na sida do kita hula-hula na Raja Siregar songon na batuhata buha dihamu paidua disulut mau lihat ya Pak jadi abang baru Nauli tulang. nung sisadaha tahami lasrohanami ubegesa buah siang horong di boru nami songoni nam tarlumu bima siang horong muna amang boru ujalohami mai amang boru di laut tasadario di haroro muna na batuhata siduput ya amang boru Mau lihat matutu tulang na berju daudah tulang nami nauli biasa dinang takas do tutu diolok ot da tulang panghiduan nabi ima dina batua apa alaset tabi ma tulang dada pola nama dok siak boton siak jari-jari tulang aido haro bak kona tulang pola dunga dirahut nyaka holo nyaka yana kota las di bagasa petik kiomanya tulang kita marhusip-husip nagogo songon nama ngarang-rangi isakap perdongan sariteoni yana kota do boru ni raja tasongon imanya tulang pangiduan nami asa ulima rohamu olepok kamu ma pangiduan nami mau lihat tulang naulima amang boru ada orang suhu lepok kami kototong do manak kami akan berdonga tubuh pada tapa sedatahi pasada uluat asa bui anon tarulupok kami sa luhut ahan ako pang ibusukusin yang mangboro na sulok di para tete muda marhiti na siroha pila kamu jo partikyan Tuhan so di manihita na berdonga tubuh tarulumo di manihamu bona diha subuton di pagido amang boruta alala asalaos di tikyom mata batupa ulaon markusip kusip nagugo buha pinasatu kamu pedonis mau lihat mah alat abiring memang nama saya untuk akan 60 tahun nah dengan mah atau pun panggilan sini mulai Abete, boy, mau lihat ya Pak, amang baru. Ayah kami memang luar biasa luar burju nami berburu. Ayah gua panjulak aku nak emang buru ala songon na urok kanido nak nabi dua mulai maceta bu kuhasa gatok kami, ya, pingin nami ya, batal dua minggu na ayah muru. Kamu itu bagas nami on saya gatok man, aka lopan nanti abu naruha lah, Asok adi pagi dunia amang boru jala di urpok kami saluhuk na horong di hula-hula muna. Gabi ma amang boru. Mau lanjut na amang boru ma. Jadi mau lihat tempat itu tulang somon konsep jala panghiduan nabi di rubang nilota na perjulu sehari tulang panghiduan nabi ba mahelek bahan di tulang taruh jual ba yang go dia jual ba tulang yang go ulah tak ima tu ba Ito te ala nami ma nanay korban nabi siang bagas di raja tasawuf betul memang ate. Mulai te amang boru. Ay ko hamin na masih makina do hamin na roto ko tu lagu bu. Alay pagi do mo ikut tumuara mo ate. Jadi si buah amang suhut ay ko dia lamat tamay na ulaw na ng ujuto na te so mah jadi na ulima amang boru napala biara baga jang upu dia tepulung di nakapekat heo na te amang boru buah ulut dia amang boru mah ada orang susah ano tuh hami itu angka nanay konsep si Tarias Sono bayan amang boru mah ada pe musi nakana solo di rohani amang boru Tarias Sono amang boru mau lihat matutu tulang na berjo ido tutu molo nialapin na boru di raja markuta tuhuta niba naik kodo pasahato sebadium sebadiada na niba
atong aduk tusi tulang na berju mangidu jalal mangelek mahami pasaton nami ma sinamot bodang na 100 juta rupiah ma raja nami alai yangga suinya pangnapati was marohamu tulang takas dohamu alusan nami Do kapangalan bungi natin Amang Boro. oh lo tulang Arang ko Amang Boro siya sa to, nabalanjo Amang Boro man. Ulang adong be asa torku kuang belali. Usia pakai daun alalai, hamil daun daging. jadi ala toho tulang ala ni hamudo wilaon ba tentu rodo hami tu bagas nida tulang nami ima ulahonot kama marsi buai dina mawai yak kaside ulauta ima tabana tulang siar hami ba ala halap tulang do di alap jual do tulang ba hamu ma wilala nabaryakon yaka nasi tasoni ma tulang so dia nama sadi Nauli Amang Boro nauli. Mga napuro ako bere na di baga suami Amang Boro. Nang pala ba bir ko Amang Boro makatakot. Atong pe buru nami hamo. Ako sa no kami be abi no wong tabi. Bahola no kadua ba. Di ujuki baga baik kamu mga dumihami horong di ula muna sa lubog na. So di man tihita. Napadungan tumutan rubo di man mo na niya sugutot. Nakasongan na tabigay nakki. Pasahaton ni nasida ma songos sinamang ni Boruta markite hebe rupiah isi basudi rakyat yang mampu napas satu mobil bulo ka udah na tuami kan oh lo tulang pasti nawat na hidup napas sinamang na hibul ma 100 juta alay di hitama gulaw taulo pemate las marhat tadi sisa lu na 5 jadi yang gua ka hadu api amang baru diujuk taba enak kan aku partusi ya ka dengan memakata sinamang ate amang buru jadi masuk mahitara sotar songono panya amang buru nganaik si ulawan otta molodus tahita jadi guardi ulau tahun di alat jua jalan los disima batu batong ulau sadari dihamu buru nami kayak dia buru nami tolong catat dihamu ada belum? Oke, ya. Jadi nakening nunga di Tariasun Amang Boro taringot tuaga paradaton naho partusi songo suling apang naopat doho kata pangalubungina nakasma ado pamuna di Mangajana. Jadi taringot tulus mamang borwa yang wakana sinay boy ma busi-busi nga duha sugutok kapala bahasot ta ulus mamang bor jadi namasang ko ni hami markasire kar sa sintong na sudiro ham ulusan nami seluhur do ham buru na ulusan na alay moro pedak tarulusi hami hamu marhite ulus karbang amang buru na poso hamu anggo ulus tong sa sitot bulus matinon sadari tonggo pasaton nami itu kamu salub ngahorong yang mangguru na ale ulos bang si pasaton nami yang mangguru tu kamu namang buru kami salub na udang na 10-7 na wah mangguru na 5 tulang muga kami main las marohan nami tinggal pihanok kami mau lihat tema mangboro namang yung amang boro patupaut tama pajugut ini ulota ima lobusitio nati nudungan atakas be kita mangatusi di siya tema boro itu lah tali hoto perjabaran may hoto namasa mahamu di hutan nami mau songot dia pe namasa di hutan amang boro lang masa di hutan nami ay hutan nami di muara alay hampir selalu pada tema boro malalong at pang ilo po na tapos si panumbukaw ilo ngi alayan mo buhay ma utariason so kung namasa di hutan nami mula ngayon marpanagkasya mang boro buhay ito tagkasampo na ulit lah ya ay majo so kung gambaran ni nanay manang rumang ni ada nanay siulahonot namang iwat namang boro tinggal panganat dohot ulaw bulus tinon sadari
masih tak kopi bala tu tapi mati emang buru masih tari parat semua biasa Oh, lah tulang. di tanah pengabahanon. Mauli tulang. Jadi taringot tu boras sipir ni tonti marsijalo dohot marsialusi boras napiru siang gula-gulana dohot tulang nabi bohamang boru. Nauli tulang. Nauli. Semua ni mah kalau panggilan mu tahu Mengerin gabe, nauli mah tulang. Asmaro hanawi si tulang. Aduh, mulai. Mau terlas surah mengburu apa lagi? Udah mengburu ni bukan. Terlas surah lah, biharu. Orang semuanya mengburu. Senau di mu apa di bekas suka masih kan? Kalau hanu tu hamil ni, terus do. Kalau uli-uli do bekan. Wah malah nalaho. Magulah nak kaulah siroha. Asa tong tujuan na riyo nakasih siroha tong tapon ya ka ya nak kota do boruta. Jadi emang boru taringot udangan mak. Ya udangan tu gedung. Na berjulu gedung tadi gedung Edelweiss Hall. Ima na maringanan di Karawaci Jalan Palamsmi. Jadi Palamsmi. Kapat undangan tuhamu para anak pasangan nami ma godang na 150 undangan bawa amang bro 150 undangan 300 kakak mah 300 halak jadi mau lihatnya mah tulang ala taringot undangan don ba ala di soto bonan ya zutot nami swangsoni hamina marah-marah gi jolo utaria sama jo tulang. Nauli membaru nauli. Jadi sorry mah di kita bonan ya zutot swangsoni nang di kita na marah-marah gi. Hidup raja di ulat ta raja Siregar ulat di halaman na sipasatun nasida 150 dangan. Wah. Lasmar waktu di siade. Atau mau lihat mah. Soni mah tulang lasmar wahanami tulang. Mau lihat. Naulima amang boru. Tahu ti mamu si amang boru taringot tu teknik na adorang suten na lao masuk. Adong di masa nuaingon. Di masa mulai na masa pandemi ala totong do mangulah hunaka naguk kita si songono. Jadi songon naung biasa hulah kami amang boru songon panadayon non suhin ya panglau matiba mardalan dohot punguan tu punguan ima na takas ada pamu sesuai porsina nasing nai sa luhuk na orang ni panadayon mananggapi 300 amplop pen nono manggapi 1000 amplop kapasada may koordinasi mah hasuhuton siap kamu para anak dol siap kami para buru protokol mah napasahato bawa amang buru tongko sikat ni uloto nang bebe paling tidak nama menghemat waktu kita kurang lebih 45 menit itu saja bawa amang buru Dauli mah tutu tulang. kepada dayon Di sama sana ni nang tu hasahatan iulus tidak pasahan ulus khususnya kami yang mulu ulus herbang pasangan nami may herbang tusuhin ya pang naupak ya dohot pangurus ya kamu horong ni buru nami utapi ya manang mabiga pangurus ya kamu moladong mo pangurus wilayah adong pangurus DPD mga pusat anggoy ado ban nami may marite ulus herbang selain na sorpima Molopi adong ka nasing ngayon non buy matong pato pahamunisi. Alana protokol mayan non pasahaton alay tokdo berdana na kahatana bolan ulus ini tari palho di tiup bay tari palho alay tokdo pasahaton na kaupasan au partusi datung gabela sehera barak tong osam ama manguruna. Nama masa teula husoni jala tetap do berbobot. Bawa mangboru. Suhinya pangnawat dohot yak kapunguan mana herbang ada Oh, lo mengulang Nah, semui lopi mah jala sehari pasap tu nanti tulang. Nauli Mau lihat mah tulang. Mau li rohan. Tema amak boru. Jadi
Jadi laos tongma amang buru udah sadari deh, soal lauk 2 tahun di hijang nak kani udah Oh. sadari. 5 tuh pulang, boleh pulang. Aku takas me dong masih ada doba hari. Ini. Jadi soalnya biasa mah amang buru. Agak longgar nih kita. Jadi soalnya mamang buru, napa soal operator di acara di Ulau Lujuk, napa julu masih buah-buahai di Puri Dewata Indah, di bagas ni hasuhuto belum nami. Tamulai mata pukul 7.30. Pukul 7.30 mamang buru. Daudu hamode. Tahu jonok bukan? Jonok tuh muarat persen. Mau lihat itu lang, dulu ni patak pas majo. Wah, Itu itu gimana ada? kebetulan ala parvekasi, parvileksion, parvibubur. Jadi di daerah kami boleh tuh pesor pak kami madongannya musi akan. Nah Tangerang gimana teh? Nauli mana teh? Nauli mana nauli? Nauli mana tuh? Gimana perjulu amang buru? Napa 2 tahun? Pamasung-masung di Huriah KBP Tangerang Kota di Soma. Mulai pukul sia. Laos di Soma hubangi dohami saluhna tuhita saluhna horong paranak doh parbol. 2030 dong. 2030 boros saja udah kisah itu. Tujuh. Ulang tak bisa alam no. Alana waktu tapi 70 tuh 2030. Jam sia loh. Jadi pukul sia sir manogot. Jadi asa unang gabe terlambat di tadi gedung jalan prosesi pamasun-masuon asa tetap on the track dalam schedule. Jadi baru acara ujuk di gedung pas anota mulai manggora horong ni masuk ke tu gedung kita saluhna mulai be ulau ni amat protokol na 2 di pukul 11. Di pukul 11. Abu ibe nonon ulau ni amat protokol na 2. Wamang baru nauli. Akan tulen nanti akan tulen. Asa buyan no ditambura aja tetap di ria raja sida. Namangiu amang baru asa paturusan nanot cara masih pangaro do selanjutnya boy manot ta di dosi rohatta mabay nulaw di bagak boy man yang selesai nulaw ta di sekitar pukul 10.05 malang ke 10 pak 10 tersongon ini malamang orang orang lebih masih paling otak kita taring waktu para masuk ke gedung pinasa ma tuh mau pengen disut Nomor 5. Mau lihat mah yang antara dinamika kami sama prosesi masuk ke gedung pengantin diudurkan suhutun para anak parboru mematuhi halaman gedung kalau masuk mana kalau katong korong di hula-hula kedua belah pihak dapat dulu kami menjual nongkrong hatutun lalu manong hula-hula nami marga siregar hula-hula marga siregar baru matu hamuna mute manong hula-hula hamuna marga tapea tukon ni baru masuk pengantin gedung songoni acara di masuk di pengantin prosesi melihat ya. Jadi abang baru nungkata kasbe di tariason bonani hasuton nami taring waktu para masuk tak ibarat lagu itu ulah aja abang baru. Oh, lo soalnya pinasa ni baju disuruh mana ki? Kata kas lagi pasal damang. Enggak. Enggak. Jadi kalau ala di hitar ulaon, gue do arah yaktum langsung masuk. Tu gedung. Lo. Kamu tapi ya. Mungkin tomo nami kamu. Oh lo, gue kamu nami do aman pare Lo masih do patolak ko dito mas dito. Jadi
termasuk mahamu tuh Hidup, alaman namin Hidup. nomor 5. Ang bueno mangiring Mangiring pengantin namanya. Pengantin. Oh, Hidup. artinya dong masuk kamu no teknik na boleh langsung mangborong di bulan tulak sa luna masih ada kota duk no baru mah bormak mah hasuluton na dua mangudurkon para masuk di pengantin apa iya isi batong intina buah mangborong air resibe jadi ada pena perlu si taring otak tamamburu kalau menurut tahun yang akhir resibe nya besude boho ni nanaing si ulo nota di ujung. Jadi song lima dia mau na dong asahutan nami. Ati beha dong dia mau dong asahutan nami. Adong na kurang lebih masih pengen otak kita. Pinasa pertiket dong asahutan. Dong asahutan. Teman sekampung. Di mana dirimu? Kumaha ieu? Sok kamu. Baik kamu sepatah-patah dua kata sepatah. Di kami siat dong sahutan yang mang keluarga mang Siregar di na hupai hidup kami akapakatayon basian kami dong sahuta Horas Jalagawe ma sian kami Butima. Boleh tema dihamu dong sahutan nami, dihamu buru nami buha dong sepasa atau memula buru nami. Ayah buhamu siap si dia dua teh. Saya burjok ke buru nami udah. Buah mamburu. Adong dope kira-kira nahumurang. Nung kasaman na si Kobe pulang. Ngasih ko bang mamburu. Oh, lo Kalau bola ngasih ko pang mamburu, asal langsung tahu duti. Juhamu ma nanaing hela nami, asa ujuh kami tong nanaing paromaimu. Silvi, Yan ang kota. sini baru sini. Pengantin. Donald. Som mai son. Yan ang kota namin Donald Hutapea. Som mai son. Tadi sudah direncanakan menerima pemberkatan nikah untuk tanggal 2 April yang akan datang. Untuk di foto kami, tidak ada lagi yang lebih ganteng daripada si Tapea di sini, si Donald Tapea ya. Nggak boleh lagi melirik kiri kanan, biarpun ada budaya yang lain, ada pejabat, ada orang kaya juga. Jauh melebihi dari lain. Olah mamburu. Ala mengenak kening di pasar tamu con kata masehat tu anak karumana tu mana kami betok pasar aja con nasihat tu anak kami di sana kalau helm jadi kepada Donald Jonggi Hutapea nama ini kalau udah mana sih udah karena cukup keren ya Donald Jonggi apa ya Donald Jonggi kan jadi bapak sudah datang dari Medan dari Penata Sugit ya semua kita di sini sudah kumpul ini sangat itu begitu juga kita sudah Marrakesh Siregar. Hari ini hari perjuangan ya kalau sudah Jam-jam mamang boro. Pala nasrahan suatu ya dalam episode kita. Jadi Songonima dihita mataraja inata suribaran nalia nalulu. Dipatikian nalehet nauliong di bagasan nasiroha dohita saluhuna mangulahun ulauta dipakirimon di rohata
Ima ni nanaing hotri pe yalakon dohot buru ni huriai. Hobartusi martu baru dohot dengan nunga talida sorong hatari na dua nama dok. Nunga jumpa taliak sabain ihon iyo gumoloan. Nunga si pulsal hut ulau tadi bagasal lasiroha. Ay nunga hita masih pauloloan. Atong dihita saluhut na narong di ngananon. Idok na dua hotan doi honi dotong bulung ni motung mardua rupa. Hata ni amat raja ido si ingotong jala unang kita nadong na lupa. Ramadok mahita sa luhuk na ingot-ingot tuluh hari. Ingot-ingot. Jadi emang boru. Berlaba do laluja pinasa ma do mang boru. Wah mambor hebeng newe mana musuh mangga boros newe tuh. Boros naik mah kami terang. Nama maksi bornya naik terjoloi. Jadi aku mau coba berjulat ya memburu pas satu tuh helana naik ke lakom. Ya. Ambil bisa bahasa mata nggak? Boy. Ambil 3. Betul. Oh ya. Ambil 3 sama buruku juga 3 ya 3 yakin pegang ya yakin pegang. Terus Bapak udah berpesan ya simpan ini baik-baik sekalipun kalian tidak punya uang lebih bagus utang ya sampai hari H ya. Terus kalau sama-sama kangen karena belum bisa ketemu lihat aja ini kayak gambar siapa tadi namanya Donald kayak gambar si Donald kayak gambar si ini ya. Jadi tunggu mah dia mulu-mulu tujulannya Rio. Buat teman nama masuk-masuk. Buru nami. Pada kamu mah.